Hello everyone, l-lum nilqawkom għal-episodju ta' Malta Pop għanna guest li ħafna nis jafuħ f'Malta, sar famuż, why do I have my keys on the table, ta' tixka? Mela, edinaw, għanna il-co-host Nathan maħna li kien projection issa tajni leveled up, għax Marcus jgħat locked in ximkien ieħor il-lum. Sorry, ta' pal Marcus. Le, trid tkun locked in. Locked in, bil-flow. Anyway, tlaqna l-intro bat najdulkom minn għanna guest maħna. Ciao! Mux ħajkonna podcast, kulħadd għandu podcast, il-buċer ta' wara għandu podcast. U mux podcast. Mela! Dik blu. Ma tafx ta' maċi tajbex li Int ma titkellemx, int guest. Int l-lum guest. Mela, nilqawkom għal Malta Pop, il-lum għanna guest li sar famuż ħafna, għamel history f'Malta, pala l-ewel contestant Big Brother, wieħed minn l-ewel darba li kienaw Big Brother f'Malta, u anka pala l-ewel persona li keċċew il-barra, għax dej ilhom zobbom u għoxxom. Nilqaw maħna Ukoll u co-host ta' l-aħjar podcast f'Malta, nilqaw maħna il-Dwayne. Let's go! Xejtinna l-pik. Ħadet qata. Probably a peak, għawx beh. No shit. It's okay, don't worry. Għadin normali palissa? Dwayne, it's okay. We got this. Inti guest l-lum. Shut the fuck up. Xanna guys, allura, we're here now. Ukoll rridu namlu introduction għanna producer, jor kif għadna l-għanajt nijata għek hosting, għanna producer għanna Madonna Kylie. Kylie. You know, with me the shit. I don't know, hello people, hi. Hello. How right? Kif taraw għanna mara fil-program, ma jkonna mara fil-program għal ħafna episodi. Konninna sausage fest ħafna. You know how hard it is to find a girl, man. L-ħar darba guest kanna Elias, unbat kanna co-host kanna Rea. That's it. We peak. That's it. Ajma. Alright. Sama l-Dwayne obviously ħankellmuk fuq il-Big Brother, l-esperienza falluta l-esperienza tiegħu ta' Big Brother, u kol ħan nitkellmu fuq other things u affertek. Imma qabel ma nibdew għand ngħidulkom fuq il-sponsors tagħna, da mhux ħajjgħid xejn fuq palissa fuq il-sponsors għax ma jaf xejn għalli għajdu int. Mela ningrazzjaw il-Planet Consuls li obviously wa Geek Shop dewa Birkir Kara, ningrazzjaw is-Solo Caffe għal Caffe. Thank you. Coffee break. Għal Caffe li nsibuħ f'Naxxar u ningrazzjaw il-Miniature Corner Studios, you see I remembered it now, għal 3D printing pal daw u għanna l-keychains, li l-ek mux ħantu keychain għax indi team member zabbab tiħu keychain. Ningrazzjaw u kol il-Patrick Prince li għamlinna il-printing, il-merch u offertek li ħajkon nanka l-beħ għal Toycon, sa najdulkom li ħankunu Toycon, u ningrazzjaw il-dKaseFactory għal phone cases li once again insejtu. Imma basically mux tortija xit tifla ħaditu li ma naffej zob tefatu. So, għanna phone cases u għek. Any custom cases li tkun tridu kelmu il-Patrick u għall-istess persona. Anyway, issa ħan nkelmu ma' Dwayne. Anna, brother. U nirringrazzaw il-Patreon members xar, madonna. Il-Patreon members, thank you ħafna tuju ta' xar ta'kom, napprezzaw ħafna ħafna. Għax li kull dijem jinsa members ta'kom. Laħjar il-WhatsApp group ta' the Patrons li għanna VIP WhatsApp group li jitlu mar, jien li ktar l-nkellimum, un għaddem ninsana. Le, isma l-nkellimum. Ġil nkellimum jina. Għu mux kull dijem. Inti bat message fit satejta fil-odi u klita ta' fil-odi. Jina batwa message tarsi, naġina nidħol tart mid Jekk kem joffendu. L-ewwel darba in the history of podcast li il-guest kellu jiftakar fi Patreon. Vera. Ma xinin namela, kull dejjem minsjon to be honest. Komplu ma Il-flow. Mela, l-ewwel ħaġa li nsaqsuk. What the fuck made you apply to Big Brother? What the fuck ġift moħħok? Why? Vela. L-ewenet nafu, everyone knows kif int, so what the fuck did you do this? Ovvjament, jena naf li jena geek u weeb kbir. U taħseb mux ħajkun hemm wieħed pali. U żgur għal-ħars ikun hemm wieħed palek u ċtabbat. Qed ħanipprova napplika why not, għandi ċans napplika fuq dal-opportun nur il-pajjiż naf nagħmel, għajmin ma milċejt u bjens.
Imma like, le, to be honest. Mar ġimma break. Le, kelli ġimma holidays, bazzikament, guys. Immisma, għamiltu għamil kixtorejn, kullħat toġob għamil kixtorejn, right? Imma, għadhom għemmek, ma Mux tal-li til-full Dwayne, ma til-full personal chef Ukoll. Le, kullħat t-fajra. Kullħat t-fajra ta' kważi għemmek. Lizet Marvik u jena u Claire konna u Kyle kien sajra u kol, kullħat t-fajra ta' kważi għemmek. Ftit bisma jafux sajra unasta. Imma what was your my goal? game? I always want to do something on TV, to be honest. Għet naħseb għandi personalità tal-ġenjina, għet naħseb zgur, mux għet zgur, għet naħseb jaċċettawni, zgur għatma bil-ħajja, li għatma tkun ċert bil-ħajja, imma għet naħseb għandi ċans kbir li forsi jaċċettawni. Orajt il-personalità tiegħi, fl-interviews, ovvjament, it was a long Bakkal saqsiku għadik. Imma bazzikament l-interviews tipo orewni li tipo jisu getting closer, u għed naħseb jien ħankun, ma tkunx, għad ma tkunx. Għax minn li għallu 1000 kważi 1000 people applikaw. 500 kem. 500 mela tikbu li babret. Tikbu. 500. Imma xorta għasma, minn 500 kollu l-pajis. 499 għax applikajt jien, so jkun naf li mux ħanidħol. La, applika kontri. Le, l-mara kienet toqtonni, basically. Jien applikajt. Għaskin jaffet Le, dikki, true story, jien applikajt għasib li 1 month minn għalit, 1 month u iwa nidħol. Le, 1 month. Għax għallu 3 months, anke kju bagħatu għalija, kont najt, sorry, no, fuck that. Le, what really ma inspired. Avolja, u kont nispiċa noħroġ wara l-ġimma pal Dwayne. Li bro, jina għal-guest l-lum, mux jina għal-president l-lum, bro. Dik ver tħobb tgħidha xan għal-men jina għal-president. Li ma jina għandi captain now. Mela, bażikament, like għattejt niprofa ħatejt esperienza ġdida, nista' nikber fil-personalità tiegħi, nista' nagħmel aħjar ħajjar jiena, għax ovvjament f'dar ma' strangers, like ma nafx, like jiena ma' nies li ma nafx. Immur tajjeb maħħom ma nisla ma nafx imma forsi instanza aħjar. I thought this experience will help me develop my personality and my character even more. And trust me, it did. Għax fil-verità, emmek il-karatteri jinkollu jaqbżu fuq xurxin l-emmolaw. So honestament, I'm still glad li I did it, even though it was just for 1 week. Imma I'm still glad. U ħansa sik issa, b'eżempju. It's all a mental game, bro. It's all a mental game. U issa la tara ftit you know what it's about. U rajt ftit fuq it-TV, għax aħna meta kien l-launch Big Brother, ma konna naraw Grande Fratello, jew konna naraw Big Brother ta' barra, ma konniex nafu Malta dejjem għandu different spin tiegħu, u fatti it's a bit more different minn ħafna qalu li ħafna differenti minn da barra u affarijiet. Issa let taraħ, kieku kont terġa' tapplika? Naħseb iwa ta' kieku xorta nerġa' applika, għax I think the problem with the show hija li ħafna minnhom il-karatteri huma naqa' tipo, they mux they make drama, bazzikament. Uma, n-nis hobbu drama, għaw Malta, like, ovvjament, għalek la violent, imur popolari. Għalek la violent, imur vera tajjeb la violent. Imma naħseb l-nuqqas ta' show li fih huwa mandux ħafna challenges. Naħseb li matul ġurata all we do is just sleep, eat, clean, and talk. Ta' barra għandu ħafna challenges, kważi kull-jum jagħmlilhom xi ħaġa. Aħna ma tantx għandhom. U this is the second week, third week issa. Nista' qatt m'hemmx ħafna challenges ma donna kif jista' jkun m'hemmx ħafna challenges. Ta' barra kont narhom beżemmin kontatt li ħaplika għax int wieħed minn kontatt li fil-bidu jew xi ħaġa li istanajda li jew. Insomma, kont fajtni fil-guest list, kien jafu li kont naf li dieħel int. Ija, mela fil-guest list tiegħek. Insomma, issa ma jistax ikeċċu kid-barra, so you know. Le, issa. Ġa kontat li xinat li kontet namna research anka biex najnek għax you know I try and stick up. U bdejt nara li fl-Ingilterra vera jagħmluhom challenges li anka jagħmlu special rooms, jibnulhom l-affarijiet. Like other jiena bdejt nistenna something like that, like ħajkollhom room li dejjem ħadd inbidel għal challenges u hekk. Għand umma s-set ta' xina ovvijament kont fuq s-set kħan kollu. Uwa bnew dik id-dar, bnewa perfetta, like it's a nice house. Imma jisom challenges forsi ħajibdu jirrankawhom fl-aħħar xahar jew fl-aħħar xahrejn naħseb jisu l-ewwel xahar just within the house ħajħalluna qatt ma tfawna għax hemm task room. Hemm task room? Hemm task room. Għadhom qatt naħseb morewa task room. There is a task room, imma għadhom qatt ma tfawna ġo fija ma. Suppost nista' ngħidha don't worry. Mhux ħajkeċ. Le, hemm task room, imma task room sa fejn naf jien għadnom għatma filmjawa ġofija. Ok. U mux il-kamra fej ħallu l-imbarazz li t-morru t-tihdu l-affarijiet ġofija? Ġili ħallu kom il-cakes jew xaħġa ma t-morru t-tihdu. Ejwa, dikki. Oh yeah, ġabbu għattas. Mija delivery room.
Ekki, għalissa hija, għalissa ekki, għalissa. Teknikalment, u tuna il-merċ hemmhekk. Dik l-affarijiet. Hemmhekk kollox ħalluna fuq dik it-task. Dik it-task room. So suppost hemmhekk nagħmlu task. Imma onestament. just kiġbru l-affarijiet. Qatt ma tħallna nagħmlu task. Iġbru xi cake, jew xi bazzoletta, jew xi like that. task li kellhom jilagħbu l-biljard. Le, anzi, fun fact about that. Fun fact. L-ewwel 3 tiem ma kellniex il-billiard sticks. Kont se ngħid, meta daħlu bdew jgħidu fejn żoppu mal-billiard sticks. Nistgħu jitfgħu. Le, dik kienet challenge, Kanna nerħpuhom il-billiard. Ma rajtx dik. Mhux ġabu clips, tara daw nofs l-affarijiet laqas iġibu l-clips. Mhux nerħpuhom, ma nafx għamilna xi ħaġa u ġibnihom l-sticks. They gave them to us. Askin taħs, they just gave them to us. Le, ara, ħafna mill-clips ma tiġibu ħafna clips. Infatti dik kelmek fuq kien ħafna ċajt mitlufin fl-ewwel ġimgħa. Kemm kellna ċajt sbieħ li għaxu jidru. Ma nafx. Jew forsi min jagħmel il-clips. Le, għalhekk dik ħansaqsik fuq. Rid taqsik ħanżu mal-flow. No. Mela, rid taqsik. Inti kont taħseb li you're gonna win? Kellek xi idea ġew moħħok li kont se terbaħ? Ara, ħanejda, għamilt lek hekk. X'in tidħol tħossok konfidenti. Imma mbagħad jien ma tħallx biex nirbaħ. Ovvjament ħadejlek Tista' tgħidilna vera. Le, kelli skop biex nirbaħ. Kulħadd min jidħol show irid jirbaħ dak il-flus ovvjament. Imma mbagħad xi tkun fiha u qabel ma tħallt ukoll anke don't get disappointed qed jaħdħol għall-esperjenza. Fil-verità kulħadd miet hemmhekk għall-esperjenza. Imma naħseb hemm vera jixtieq jirbaħ ovvjament għax it's sort of money. Min taħseb li vera jixtieq jirbaħ? Vera jixtieq jirbaħ. Is there anyone? Naħseb Ġej ta' My guy Ġej jirbaħ. U għandu l-mental game biex jirbaħħa. U jekk iżomm moħħ naħseb u jirbaħħa. Jekk jibqa' jilgħab tajjeb naħseb u jirbaħħa vera. Imma min ix-xert. Issa min ix-xert jekk ma jivvotawlux, tista' sejjer tajjeb issa. Imma ovvjament a lot can happen in 3 months, man. So that's the Ġej biss he's like the one who really committed li ħajjarbaħ. The one that showed me determination that he's focused about it like Ġej li rajt ħafna. U Karl ukoll, imma Karl mhux qal ħassejta minn ġo fih. Karl wieħed ma nafx Karl il-ġim. Il-mibni liħor. Imma mhux daqs Marvik. Mhux daqs Marvik. Marvik's a fucking beast. Marvik's a beast. But dak 45, man. Dak inspirani, bro. Honestament, I wanna become, if I'm 45 and I'm like him, bro, that's crazy. Honestament. Umana ġdid. Dwayne Umana. Bitches. Imma uġbek hemm differenti imma show minn ta' barra. Le, it's very different. It's very different. Ma nafx kif għamlu. Ovvjament kull Malta show ħabdu ma twist tagħha. Jien kont nitkellem ma' ommi u tziti dil-ħatta xmort għandhom offertek. U ma jaraw ħafna Grande Fratello. Malta jaraw iktar Grande Fratello minn tal-Ingilterra jew xi ħaġa. U bdew jgħidu li kważi kollox differenti. Għalli Grande Fratello jagħmlu ħafna affarijiet. Anke id-dar huwa totalment differenti hemm pools. It's more like a proper house u affarijiet hekk li tagħna tajt li it looks like a warehouse. Attivitajiet li għandek x'tagħmel għax jien sapejna fin Grande Fratello kien qisu aktar abbażat qisu bħala violence. Jien ġifieri meta kont smajta l-ewwel darba li ħajibda Big Brother ħsibtu hekk imma it's completely different. Le ħafna differenti. Fil-fatt intħalt qed wow this is completely different. Ebħa għadna ma nsarx il-question tagħkom jekk ma nixxaħan irbaħ. You gave up. Le, gave up. Le. Xtaqt nerbaħ ovvjament. Xtaqt nerbaħ. Give me the money, bitches. Imma mbagħad ovvjament. Minus 50 euro. But at the end of the day, this is an experience. Taħseb ħajnaqsu l iktar flus. Ija. You think so? Daqs kemm jidej Karl. Madonna Karl, wis jidej, man. Like literalment, issa probably ħarħorġu klip jew nkella video ta' Karl, like hemm xi ħadd qed jagħmel montaġġ tiegħu. Like Madonna, man, kwaġġat jiflipja. Min qed jirrekordja affarijiet live. Pereżempju issa qabel ma morna live, issa ħalli this is gonna go out 3 weeks jista' jkun inqala xi ħadd ġdid. Imma palissa ġej lura kontax neqleb fuq l-Instagram. U għadhom kif ġabu li kien hemm argument kbir bej il-Kyle u Marvik. U bdew jargumentaw mhux Kyle il-mibni liħor. Madonna l-ispit ma nafux. Kaj. Kienu għahdejdak fis-sod. He's a psychologist. Dew jargumentaw bl-ikra. Imma wkoll kif inhu rekordjat li minn the live. So mhux xi klip ħarġu huma. So n-nies are
minute jaraw 24 hours clipping shit going on. Mela. I think, honestament, ek kif suppost ikun, il-clips irdu joħorġu literalment mal-ewwel. Jien Sunday batlek clip, Sunday ħarġu clip u hemm Dwayne għadu hemm. Doppet jagħmel għal Dwayne. Le basikament xi kultant jabdu clips ta' ekk ġus jitfgħu men, lek honestament. Ta' past live streams and night ġifieri. Le, ta' past tal-ewwel ġimgħa, Kien għadu web għal Dwayne. Isma, dak tal-Maple, dak ukoll dak ta' fuq tal tal-Maple niftakar dak l-erba ta' għodna il-kik. L-kik tal-Maple, thank you Maple, vera kien tajjeb, sponsor us please. Vera kien tajjeb. Maple, what bidna lejra men għal-modu. Maple. Bidna minn ċakkejk, dajna waqt. Sama jgħeddieta, ma rridx. Kwa ta' uddit għawek, imma tun jek t-sponsor għana prezza ħafna Maple. Thank you. Anyway, we just want money, so thank you. Le, imma bazzikament il-clips juħorġu. Għajdlek jgħat għandhommi u bdejna najdu miskin siħbek għal-ħu u raħħu għalli ġew Dwayne. bro. Jista' jkun li forsi għaxet jagħmlu l-clips u hekk, forsi għax bdew jiddependu ħafna mill-live streams nissoponi għax din hemm 24/7 live stream. Le, ma dak nassumi kemm xatt qed jillog, dak hemm 24/7. Post logging. Imma mbagħad il-problema min jillogja qed iġej jmur lura probabbli. Jara il-biċċa it's hard, ma ħana saqsi naqfu social media bdejna nitkellmu fuq. Jiena personalment li persuna nagħmel content u inti tagħmel content u jien sense of visa il-content li tagħmel Big Brother is shit. It's really bad. Jien really jiena ħanibqa' neutral. Le, inti se tibqa' neutral. Like jiena personalment bħal xi ħadd fejn kont tara clips ta' jistgħu it can be much better, mhux shit. Jistgħu jagħmlu iżjed. It's okay. Imma għandek fejn tagħmel iktar anke dil ħaġa li għadna, pereżempju 2 weeks later qed iġibu clips ta' Dwayne, 2 weeks later qed iġibu clips ta' Dwayne għadu hemm ġew. You need to be on the money. Għandek bżonn li pereżempju within 24 hours the turnovers hemmhekk mal-ewwel hekk ħajġi xi ħaġa. Yes, possibly in 24 hours no one does anything ridiculous. Naħseb il-problema taf x'inhi il-problema tagħhom li there's so much, they need to plan it out, and they're writing so much information, naħseb li meċċi laħqu, to be honest. Imma you need more people. Le, għandhom bżonn naħseb aktar nies fuq clips for sure, għax il-clips għedin mux blura, mux għoddanti għabdu clips, u jkunu ġa, per eżempju, da, probabli ħakan ta' Mattejas, probabli ħarġa, per eżempju, niftakar ta' Butcher, u ta' da, raġu ħarġu għom iktar tarda, u ma jista' kun forsi ħabba l-sponsor, it could be a lot of things, to be honest. Imma still, anke għandek ma nistax nifhem li you don't get a program pal da, meta tipprova tibbilġa l-hype, you need it to be like straight away, għandek clip, you know, jina ftana li nemmen li aħna clips naqo l-urax, u għammen imma daw għetni t-għu kumpanija kbir. They have lots of people working. You need to have a social media person just on the clips, boom, boom, boom. Possibly in 24 hours no one says anything like funny. Ġili uħorġu, ma like 4-5 days later. Fil-fat kienem ċajta bej Rajz u bej Ġej, għadna qassajt il-klip taħħa u ma s-nsiba. U mux kan siba, s-sista mitlufa, s-sa bil-ketchup ta' the first week biex nsiba, ġifra kemetem dulura jena, u mux ħanamela. Imma kont, bazzikament il-mistoqsija kienet fej, ċans ġeħa jirrepetija meta ġeħ. Għax Ġej, by the way, in fact, Ġej huwa big geek. He's a big geek, Ġej. So I hope you win, bro. Even if you don't win, you're still coming. Minnom, kieku kelli ġib xaħat podcast, minn ħagġib? Il-Ġej. Għax Ġej huwa actually geek. Like jifhem fi Star Wars, jifhem fi Rick and Morty, hop Marvel, ħafna. Mattias geek. Għax kod nara xi ġib flokkiet ta' fucking. Jew minn daw geek silbex the shit and just wears the shit. Mattias just silbex flokkiet. Ma mhux jifhem eżatt, ma tantx jifhem fil-verità Mattias. Imma nista' nistaqsik, għax il-ġimma ħan ta' għamjaw l-ġimma narġa. Ngħidlu sment tħobbhom affarijiet għax tħobbhom fil-gas no worries. Imma ma ndukun kont saqsitu ma jħobbhom ta' mhux like a hipster. Just a hipster li xi t-shirt. Yeah, just jisbuħ id-design għanduk. Hipster, ma tisist like the anti, mux hipster ma. Le, għandek eżempju nies li jilbsu l eżempju flok ta' AZDC u ma jafux minu. That's a poser. That's a poser, ma. Lew fl-Amerika ġili rajtu, this ditta of metallic is nice. Also, another fun fact. Yes, fun fact. Ja, li għet sammu clips, tafu li
Sihba għalli int kont l-ewwel klip bajdu. Ija, ta' toothpaste. Jien kont l-ewwel. Ija, l-ewwel klip. Dak biss, għalotti. Apparently, għax isma' qatt mużajt electric toothbrush f'ħajti. Le, għartin kelma kien fuq dat Okay. Actually, right that clip ta' Dwayne, yes, you saw some. Madama jafx xsetni Solo. Faħt l-istess ħaġa għalli, like, what, that's crazy. Le, laħjar kullħat għallu, daqqat maħasal snin, man, what the fuck is the dude, man? I use a manual toothbrush, okay? Le, kon naf li, I imagine. I am not a fancy person. Għandu l-licenzja tal-manual. That's it. L-automatic. I've never used an toothbrush in my life. Issa, edha dar, issa zaħħa kull-jum. Issa ġej practice, issa ġej fucking pro, level 99. Issa pro, issa, literalment naf. L-ewwel titfa' toothpaste, ma taħsili, ma tafasiex, titfaħħa bħalek. Oh my God! Professional, issa guys. Yeah, tallem ġaħġa 4-year-old knows how to do. JD taf għalli JD. You don't wet the toothpaste. JD għalli do. Imma why? I wet the toothpaste, you know? Why don't you wet the toothpaste? Jien flantikon, bat Ukoll għallu li. Ma għallu li għalli last 2 years after xaħat kien għalli l-istess, għalli you don't wet it jew xaħġa. I don't know. You wet the toothpaste? Pero suppost. Għala bir-regol, don't wet the toothpaste. You don't. Jena noħoda to an extent, jena nitfall misħun. Lembat skun that's crazy, bro. Lembat ilma biex jwed the toothpaste da sek. U jibli bil-reġili, bdejt nafasa qabel, bro. U kunti, u betta ta' għali, bro. One. Neġen pro. Ajma, u kienem kullħat taħares teja, bro, kienem ġuslin, kienem mira, bro, kienem konna ħafna fil-toilet, bro, da kienem. Kullħat ser. Solo. U indunaw, kolla indunaw, bro, li għeddi għalli toothpaste. Għajt namel. Rrit nsaqsija bil-fors, kemm il-toothpaste ħlejt? Bro, konna għadda katħan dik l-għallej kien ta' dik għaxak klip. Ma jistakun on go. Għajdak klip ta' seplada ħarġak klip, ma l-ewel Xie 2 days wara ħarġu. Le, da mux joħorġu clips. L-ewel wahda kienet mostly fuq li ħiddiħlin u affertek u fuq id-dar u sponsors u shit like that. Vera, clips dejjem kienu naqalura u hekk. Ma s-padizu għottu log, ta' nasib il-logger like. I still believe, neġenajt, I still believe you have to be more on it, man. Le, għandek raġun, le, vera. They need maybe a bit more manpower, forsi. Mela, issa jidinna naqra, anka forsi kuna xat li jitħajjar japplika next year, if it will be again, għax ma nafux, għadu ma, it's not confirmed. Fittara pal eżempju, la Violent Ukoll, it wasn't confirmed. Sakem, if they can do. What was the process kif kontaktjaw, the long, kem kienem interviews and all this shit? I didn't. Kif beda? Stoltu, joħorġu formula dik. Ma l-ħorġu applications la għattemlija, unbat tipo radio silence for a few months, like for a month or two, unbat terġivi email, tejt, okay, għandek interview. It took number, jisakat mur Squid Games, by the way. Jien kont number 118. Out of 500, guys. Għadok 118 ħagġa kont, u hija. U like, konna f'interview room, unbat tagħmel l-interviews. U taraw minn nis l-oħra jew? L-ewwel interview iwa rajtu minni, sa mat-tieni interviews unbat. Tiftakar li kont rajt xi ħadd li daħal fid-dar actually? Le, bażikament li rajt ma kinux hemmhekk. Ma nafx ma x'inejdu da affarijiet imma. Ħala, zobbek, ġakket xewk. I mean, le, dik vera. True. Imma le, bażikament l darba tara n-nies, unbat kien hemm darba oħra li rajt persuna ħor qabli, imma rarely you see people, għax unbat when it gets later to the stages, you start having solo interviews. Okay. That's when I felt li forsi hemm ċans jiena ħajażluni. When you have start having solo interviews, minna ħafna aktar nies, ġifieri that means they're narrowing it down ħafna. Għedni jastoja l-aħħar, imma kelli like xi seba interviews. Disa, it was naħseb 7 jew 8 żgur kelli. U xi saqtu kwestion random questions. Ma mhux kulħadd l-istess, imma ta' everyone's different apparently. They just ask you about yourself. They want to know. Allora, disa darbit li saqsuk dejjem l-istess, għallex police interrogation. But sometimes you do tests as well. There was a personality test as well. Like, they have to check like these things. They do a lot of things basically. They do a lot of things. It's a long process fil-verita. Jdu jiċċekjaw kollox fuq, il-background tiegħek kollox jaraw bażikament. Vera tagħmel personality test? Iwa, għandu it's a personality test. Ma mhux qed t-t-shirt x'inhu, ma it's a test u kien twil it's like tħalt hemmhekk, daw li interview daw, tħalt hemm ġew, u mbagħad għadha tawna karta, qed nimlija men. Ej, wara f'xiktek. Qed noqgħod nimlija. Eżatt, ma kif tkun illiterate problema. Imma jiena taf x'totom jien dyslexic, so jien vera għandhom naqrajna, so jien dom naqra nagħmlu dat-test, jien għandhom naħseb xi sija.
Ma it was a long paper, that was like 5-6 pages, man. Ma it was the only time I had to do a test. Niftakar darbat li kellek din la formula u beda jeqret għax għandu xi 3 pages. Għandu kemm iżob ħateqret għax jien ndum biex naqra. Ma kan għandhom biex naqra. Għalhekk kan hemm naħdab din għax għandhom biex naqra. Għalhekk mhux worth it. Ma that's a long interview process fil-verità. Dum tmur hemmhekk imma hemm min għax smajt mill konsistanti oħrajn li mhux l-istess kulħadd l-istess. Jien kontek. Forsi kien jgħidu għala da tajjeb dan ġibuh żgur like fuck shit. Mela inti vera għalla dabu jaħsbuha biex jidaħluk. Jistajku. Biex wara naqala wara ġimgħu la sab. Isma, yes, season 1, bro. Yeah! U kif għatlek, you made history. L-ewwel contestant li jinqala men da. Bro, there's only gonna be 2 firsts. Għalek. L-ewwel eliminated U l-ewwel li eżatti. Diki. So immaġina maw, diħseb actually. Future question għal xi quiz game tan-nek ta' Malta. Limkien l-ewwel contestant li nqala fl-ewwel episodju ta' Big Brother f'Malta. Twis Mood, bro. Jew nibgħet il-favorite quote tiegħu. Let's go! Sek fucking Elsa. To be honest, immaġina. To be honest, my God. Għamel meme, by the way, actually, għamel meme. Pull up the meme right here, pull up the meme, Elsa minn tal fish. Let it go. Amma let's go, brother. Ħankomplu bil-show, guys. Iżob nafisna Marcos. Il-karattru ta' Marcos. Just fuck shit, man. Bro, I'm tired. Mort il-boxing, and I'm tired. Xkonna t-nejdu before Ejwa, immaġina, man. Tamel 3 xhur hemm ġew biex tiġi t-tieni, bro. Ġist ngħidlek ħaġa, dik ħaġa differenti. Emmek just like I will go crazy emmek. Emmek ninkazza, bro. Emmek iju. Ħalli tinqala mallu. Emmek ġenjuni ninkazza, bro. Ġenwinament ħaġa li ġiet U apparently da barra t-tieni u t-tielet jaqlaw xi ħaġa. Aw ma. Lejn konsiderek xi ħaġa. Ma nagħmilx just huma qalu hemm ġew that people still get prizes. Imma Malta le. Aw Malta just first exposure. Exposure. Le, exposure is nice, ovvja, ma prize is also nice. Belħa inti tista' tgħid xi ħaġa every so often. Yeah, it's okay. All right, okay. It's okay. Issa ma tintlu f'nerdis ta' dwar da. Jiena ħaġa biex inżomma involved. Ngħidu 3 xhur hemm ġew. Mela biex tiġi t-tieni, bro. Tista' timmaġina l-ammont ta' leaves li kellhom jieħdu n-nies. Le, most of them are self-employed u. Le, anzi. Most of them are self-employed. Most of them are self-employed. Jew they run their own business. Jiena xankajn self-employed I was able to do. Hemm minħabba l-leaf ta' hemm minħabba tiħu unpaid, għax ma Ija, le, unpaid, le, fil-fat ma għandu kun Mattias għalina mbagħad unpaid ħaġa għal. Ma tantx fuq ma kellekx titlef xejn, bro. Le, biex mbagħad kif qed-Titan, mela ngħidu. Dak il-ħed kollu malli. Accumulation ta' kollox, unpaid leave. Umbat tiġi t-tieni, u ma tiħu xejn. Le, onestament ġitni f'moħħi jekk niġi t-tieni bro nkun kazza. Hemmhekk vera. Aħjarna għalla l-ewwel jew 10 persuna milli ġi fucking it-tieni bro naħseb. Għax my mental state would be like gone at that point. Tajdin anka wara ġimgħa bdejt tiffakkja. Wara ġimgħa jew bro. Għax you become like a soldier, bro. Isek għandek rutina, bro. Wake up, sleep. Wake up, eat, sleep, clean, go back to bed. Asta North Korea, għax għandhom tal-liberty. Speakers imweħlin u nissoponu play the same board games, play the same stuff, and that's it. I mean, getting to know each other was nice. I'm not gonna lie to you. Yes. Sorry, guys. Raġġa. Imma xi għajt għamel. Imma getting to know each other was nice. That's the best part. It's a social game after all. Hija logħba sabiħa fil-verità. I mean logħba sabiħa until someone's playing you. Honestament, I was thinking Jay was playing me. Imma honestament, the fact that he cried for me the first week, tidher li like, Jay pala persona mhux sak emotional, guys, Jay. You think it was real, the cry, or yeah, no, I think it was real. Għax imbagħad tipo aħna me and him were really, really close. U ma ħasibtu kan għalajna, anku ma ħasibx. Ħafna nisbota għalik l the voting system was shit, man. Le, the voting system anka. Jien naf actually 4 people biset li actually they voted for you, imma they voted li teknikament biex jaqalawk minn flok voted for you. L-istess. Big Brother, taf għadi jew xejn. Tal-Eurovision. Tal-Eurovision, Vote for the person you like. Fil-fatt,
fil-fatt vera confusing, ħafna qassi ma Inti għat li anka Rexar waħda sponsor. Rexar ukoll, gward mill-sponsors tagħna. Xottik! Military connection totali, bro. Imma, to be honest, imma it's confusing, għax anke jien kieku jien ma kontx kontestant u kont ikun fuq barra, kont nagħmel l-istess ħaġa. Jien irid nivvota l-persuna li nħobb, mhux il-persuna li rrid ninqala. F'moħħ apparently those are the rules. Hekk jagħmlu barra minn Those are the rules ta' Big Brother apparently. Aw Malta naħseb avvanzati Malta. Ma Malta aħna kollha kontra d-dinja nagħmlu. Avvanzat naħseb daw ir-regoli malina. Għax aħna ma nasussna kol sana li ħaġa, inti bdejt tajt li barra minn Malta the second and third jieħdu xi ħaġa. Ommi bdejt tajlex, ommi bħamatlek. She's a big fan of Grande Fratello. Għalt li mhux talli the top 3 take prizes. In contestanti, they get paid every week. Oh yeah, I heard about that. They get paid tajjeb, jihdu 4,000, ma l-Italja nitkellmu, jihdu, għalt li jihdu xi 48,000 a week biex ikunu hemm ġew. Kemm jagħmlu fl-Italja, għalhekk japplikaw ħafna fl-Italja. X'festa bik jagħmlu l-dejti ta' Malta. Xogħol, you get a xogħol aħjar milli għandek, minn. Għalek ikun iridi ormek, mur applika fl-Italja. Ma nafem xie Italja. Kun trid tagħmilha volontarjat l-affar. Le, Malta volontar, barra minn Malta you get paid. Malta kol dejjem hekk tal-affar, show ta' kważi hekk ma fil. Ma barra minn Malta you get paid. Le dik smajn, le ma jien le smajna aħna għax din nitkellmu fuq. Kol ġimgħa la 48,000 tiddaħħalni ġimgħa dowwari. Ma don't worry, għax għandek exposure. Ma Malta everything is free. Per eżempju meta jistidnuni. Barra minn Malta jistidnu fuq xi shows, they actually pay you. Ma Malta le, mhux għax ma neħux. Infatti I like going għandhom, anke stidinni. Nasib issa jibda jistidnu klaqlem wala għax tal-Avajlen kollha stidnuhom lew anke għal-Punisher li qatt ma m'għamel xejn stidnuh jew xi ħaġa. So you might get li stidnuni pereżempju Ron ġieli jistidni fuq show affarijiet. You know, qatt ma jtuk xejn, ma fun daw l-affarijiet. Imma barra minn Malta they do, they get paid for everything. Probabbilment ikkontattjaw ħafna nies nisupponi għal xi reklami. Kien hemm min ikkontattjani. Got the money coming in, boy, now. Ma lissa ma tħallem promotion. Għax kif jtejtu ħafna minnhom b'xejn kun xi kultant. Ħafna minnhom kun b'xejn. Toqgħod attent issa wkoll x'tagħmel x'ma tagħmel. I need my bag, bro. I need my money. Ma tix tagħmel too much. Ma tix tagħmel too much free. Le ma marriċ ngħidu li ma ħanamel xejn free. Ovvjament jiena I'm a man of the people. Like jiena hopp nis-support hemm nista' ovvjament. Xi kultant I need to get paid too, guys. Fatti għalhekk ġibnik fuq il-Malta Pop Podcast ma ħallasnikx biex tiġi hawn. Mhux ħalsu. Wara rispett dik il-bit euro, bro, fid-deposit daħħadna fl-account tiegħi sieħbi, Fuck off, bitch. Dik expenses. La kena nixtru għalla issa. Uġvera, et narmaw biex fun fact tiegħi. Et narmaw għadni kif mor xrajt adapter għal-mobile, et narmaw l-adapter li ħor imur. Għatlu ma setax imur ġimma qabel neġa murant il-baħanut biex fucking nixtri ħor. Issa kalli ġa murat l-skedja ġa. Dak palla safar, ximur fit-nejmi. Ximur, xinkella. Li ħor imur. Għajdolom niskan forsi sponsor jawna. Ejja, scan sponsor jawna, man. Guys, we sponsors, please. Some technology shop, għax tandinna nixtru technology and shit, man. Le, kont applikajt anka l-Olympus Ammelin għalluna le, għax huma jisponsor jaw il-bajt il-bacon, għanna podcast iġaqal. Għax kont li il-respons kienet, we don't sponsor podcast, ma l-bajt il-bacon xie zoppoma. Content creator. They won best content creator, actually. So they're content creators. No, they won best podcast. I was there. But they won best content creator. No. They came second. They came in the top 3, but my JTM that's the one. No, they didn't win it. They won best podcast. I was there. Malta Pop next year, guys. Aren't you nominated? I'm nominated. Don't you nominated this fun? At least put us just there. Nominate. We're not gonna win. We know that. Next year, I'm gonna have to push biex niġu I think I haven't answered the question. But when you're in fin cliff, man. The flow. When you're actually in the house, guys, jien kont naf mal-ewwel ġimgħa, by the way, like itħossa li you're in the bottom 2. Di għadna d-dajjin fuq li kont ħater, baħmen. Le, mux taħħal le, di bazzikament li jisek fxin kun emmek, it is about winning or losing, ma fil-verta. It's about, ma say changes, mistiefwa, the social game, inni, it-tek tinduna li you're in the bottom 2. Jien skont sorpriz kif il-klika kif formaw mal-ewwel. Malta, everyone. Bro, like jien emmek, second day, nibfora tal-em l-spita kol ħamsa ma nafx ndoppja,
ismhom nofshom, u mbagħad like mhux ma nafx isimhom, like it's hard for me to learn names. Palek għax jiena. Le, jien names li tax kieku ili ngħidhom, mibni. mibni. Le, xewieħ, Marvin, mibni ejja. Karl, tafx kellu, Karl kellu ħaġa jgħid Guy. U inti ma taħseb bro. Jina bro. Jien kontu dik il-kelma li jgħid xi ħadd li naħseb li inti ma tkunx taf x'ismu xi ħadd jew Guy, Karl kien Guy. Da jgħidni bro onestament. Sorry bro, Guy. Ħadtek naħseb kontu dik il-waħda kelma li juża li insejx. Intu x'inhu ma tagħkom intom? Le, jien invinta nismijiet, pereżempju mibni. Qasiru ejja law. Alla. Mazza, ejja. Jien ġast il-persona għal, oj, So, issa, back to the flow. So, The flow. What flow? Għalek nissepp l ħafna ta' Italja mela. Ija. Le, ma ta' Malta konna. You don't get paid. Le, ma ta' Malta konna. Le, I agree that third and second should get at least something. As you're spending 3 months. Xajta, bro. Xajta, bro. Like, tiġi t-tini tinkazza, bro. Jina lija. Ma mux ħajamlu. Jina lija mux ħajamlu. 6 months. Mux 6 months. L-Italja 6 months, għalek they get paid. Għalek they get paid. Lek, ma ok, ma le xew, le 6 months, għal-ħaj, don't get paid. Like, għax inti ovvjament għan Le, 3 months. mobile ma xej. 3 months, ħafna 3 months, xorta. Fil-fatt għak ħafna nis naħseb they backed out. Sar 3 months. Le, jina għatlek, jien if they actually and then I figured it would be 3 months, kun najdu le, sorry. You know, anke kiku vejt veċinu u fertek. Għax 3 months is too much, man. Forsi dik hija li nara jien li għandhom il-advantage il-Love Island kieku. It's a month. It's a 6-month program. Milli għal dax, minn ħajmur l Għax la violent xaru Jgħamil minn ħajmur l kull jum, jara l il-live stream 24/7. Licorice huma totally differenti. Licorice u Hazard huma differenti. They take you over għandek ġimgħa bis, it's only 2 weeks. So 2 weeks. And imma il-program it takes like 2 months jew 3 months għaddej. Imma they record everything on the 2 weeks li tkunu hemm, u mbagħad joħorġu clips. And then they do like clips and things like that. So it's jaqalaw kuma stess il-people hemmhekk. So they just milk it them for 3 months. Għax Licorice Hazard jisom pal Survivor. Għaddit need, għanna shows għanna li jisom similar. I think we're not gonna get Survivor. No, so għanna da, Licorice Hazard. Għanna Licorice Hazard. Majn osna. Fear Factor xinu, ma rajtu, ma nafx. Għat ma rajt Kun honest. No, what the fuck Fear is Factor. Fear Factor huwa Mux ħajkanna Fear Factor ta' What is it, man? U bazzikament abbat kontestanti u you make them face their phobias. So jpoġġuk eżempju. Eżatt, jien eżempju le, cut me out. Jien mexxil il-brim pil-bot minni. Le, ma Fear Factor mux ħakkanna. Taf nishtiq, kanna dik il-show ta' ninjas tal-parkour. They tried it. Le, li għat isemmi American Ninja, għandek u ma Wipeout għat isemmi. Le, mux Wipeout, le, Wipeout u kol tajba, imma din Ninja Challenge, dak li speċi tamil. Le, di mux ħanat ħolla di. Għax minix daqsek fizik. Kikux games though, kiku għaw the bullshit li għaw, il-realities ta' barra. Kiku xtixtiq li you would enter, kiku hemm kollha f'Malta. Kiku għaw kollha. Survivor interessanti. Survivor is a more hazard than fucking Licorice. Vera, to be honest, le, asna. I wouldn't do that. Imma it's terrible, ġitti kol dutu, nejku, shit like that. Ma tinħasilx, forsi inti ma jien fakki dik waħda li tifakkjani. Terba competition biex tinħasel. Dabba benna għala. Terba competition biex tinħasel. Jek ma terbax challenge, huma they're split in 2 groups. Jekk il-grupp ma jerbaħx, min jitlef ma jistax jinħasel. Le, għandek xi 3 days ma tinħaselx. Mhux palek badel. Hemmhekk anke hemm m'għandex Mux falik, brother. Le, jina nisamur 5 kem nista ninħabba bxar fejn ninħasel. Le, mortu b'għanis taj, naħseb għod darba kull-jum, so it's fine. Imma emmek asqonna fi għandik challenge. Mela, jemminnom. Kod nafet ikollu d-dut u għekka. I know bugs is like an obvious thing, imma most bugs are. Le, ċili kod narax, għax kontu l-emma law kod narax. Metlekx all bugs, some bugs are edible, ma. Le.
Lex, bdejt naraħ speċi kontent nitħajja forsi n-applika xi ħażar jew li u bdejt narax, I like realities, so it would be fun biex pamant to go in one. Ma xin bdejt nara li t-tira challenge biex tinħasel, jew trid timxi xi 7-8 hours, jew trid backpacking, jew alla fucking climbing, jew. No, thank you, man. I would die. I don't know what my next reality show would be, honestament. The Bachelor, jew hekk. The Bachelor, għannex għaw ma. At night, like if there was any shit. How does The Bachelor work? It's basically, kollok balla nisa jiprovaju date jew. Oh, yeah, The Bachelor. Let's go, The Bachelor. The Bachelor mux għan nisamma tkun. No, tkun raġel u għan. Anka. The Circle u koll, tuħot handle, tuħot handle, honestament. Le, xet nejt, naflim show, That's a reality show, Milf-Hunter u koll. Wow, that's the wrong website, bro. No, that's a show. Ma konx taflim show. Milf-Hunter. Milf-Hunter is wrong show, man. Le, vera, Milf Mansion, ta. Milf Mansion. Ma kontux tafu. Ma mbata s-serta. Ija, le, vera. Google Milf Mansion. Aw Milf Mansion. Xitna, bro. Ma il-problema ta' Milf Mansion, taf xini il-problema ta' Milf Mansion. Program Malti. Le. Il-problema ta' Milf Mansion, issa ftakata fejn ma nsax mu fuq dak ix-show. Għax Milf Mansion taf x'jagħmlu. Tidħol inti ma' ħafna milfs. Imma ikun hemm inti u ommijiet tal-kontestanti kollha. So you're dating. Omma kem tkun u kollu. Inti jatabbek, omma kem tmur ma xaħat, u inti tmur ma xaħat, u xaħat tira. That's how Milf Mansion works. Sorry, ħagġi repetija, Milf Mansion kif taħdem, inti tkun hemmhekk, ma' parteċipanti oħrajn, u mbagħad ikun hemm l-ommijiet ta' kulħadd, so inti tibgħat tmur mal-ommijiet tagħhom, u l-ommijiet ma tfal taħtom. Xtara fil-free time tiegħek. Dan program vera, jom Brazil. Isma, jista' jkun hemm actually research fuq. No, program. Oh, xejn Milf-Mansion met istif, bro. Meta tagħmel edit, if it exists ħantella poster tiegħu ta'. Nistim Milf-Mansion, le, sorry, mux l-edda bax terkun għazira. Mem show li ġast mur mamels bis, memx. Għax ġibu l-lommok, mux ħan ġibu l-lomm mi jemmek, jena, so le. Instate. Tista' timmaġina tibat Maltija fuq dal-program. U inti tmur għandek volli, u ma tara l-lommok tmur ma xaħat tiħor, u inti tmur ma ta' xaħat tiħor, bro, it's crazy kif taħdem il-show, bro, it's crazy. Għax wait, the show taħdem, why does this show ring a bell? Nejt the show niftakar għal-fejn ma nċumur fuq, għax nejt, bħa ġibu l-lommok kol bil-ħaqdi, ma l-ewel il-surprise ja, krem xeba milfs, u batra l-lommok, u batra l-lommok. Mami, xan. U inti tmur tejt l-lommok. Għaxċen timmaġina persuna u jessej, mami. Hey, mami. Le, ma bħu tal-Pepe. Mami. Mami. Għanna flus l-lum. Le, imma vert s-sid il-show. Le, imma xemmek ta' xos. The Circle sabiħa, The Circle ma taraħħomx il-persuna fuq Netflix, maddi. You don't see the person and the coon, and you have to communicate through the walls and the coon. That's how The Circle works. Dak il-show interessanti Tuħot taħanda sabiħa. li qed jagħmlu li sar issa vera popolari, The Traitor jew xi ħaġa jew x'inhu. Squid Game. Nibatuħ fuq dak Squid Game, ma Squid Game ta' TV, Squid Game. Ġadna jenu Penzer. Jow fuq ta' Mr. Beast, tu nibatuħ fuq dik il-loba. Dik Beast Games. Kien hemm balla flus minna. Amma Beast Games għandu kien hemm xeba problem. There was a lot of problems. Kien hemm xi issues minn. Xeba problem, bro. Balla won't do it. Le. Amma anyways, besides Milf-Mansion, għandek xi jżid mistoqsijiet. Ma rix saqsi fuq Milf issa ħadd interess fuq Milf. So that wouldn't do a more. Le, the flow. Tinna ma tarax mux ħatara l-episodju l-marra Allah, bro. That's crazy. Ma tarax. Madonna xi. The House. Tinsaqsik, per eżempju, nafu li it's a warehouse basically. Yeah, it's a built house. It's a built house. Miex akxieda. Kif tħossok MJ? Like, is it nice MJ? Or is it feels very confined u affartek? Honestament, the house, guys, it's big. It's a big house. Ma tħossix zaħira. Imma once you've been everywhere, honestament, jisek like date, okay, ġak kont kullum kien, imma d-dar sabiħa, man. Xo kont emmek, kont vera sorpriz bit-teknoloġija li kan ġak id-dar. Like, kelli toaster, bro. Mandekx toaster id-dar, bro. Mandekx fucking toaster. Jina gradilja għandem l-antik, bro. Gradilja għandem l-antik tamel toastin ma nannitta neħx, bro, jina.
mentre il-kontestanti għamu. Eżatt. Toaster! Le, anka, jien m'għandix kitla bil-daw, jien kitla normali għandi, vedi, jien ma saħħix kitla għamma. Airfryer m'għandix Toaster di. Toaster. Biex tagħmel. Jek sibtu ħajajt kellhom forsi xi fridge li jattat screen. Le, toaster. To be honest, Il-liba, guys, kellhom toaster, guys. Imma to be honest, iktar dik tas-sandwiches tas-sandwich. Ma kellhomx fornu kollu. Kellha forn u microwave, bro. M'għandix microwave. Kellhom microwave minn M'għandix microwave tad-dar. Jien m'għandix microwave. Jien grilljoso għandi, bro. What is this technology, guys? Le, bro, Ma kellhomx air fryer. kellna soda stream, m'għandix soda stream id-dar, bro. That's okay. Mux fucking toaster, kellhom toaster. Kellna tal-British Point, tal-Rivers of Moses, fejn tagħmel l-ilma drink, Dik bro. għandi, jien Jien m'għandix, bro, dik ngħaddalek id-dati anti, bro, jien House of Character għandi, bro. Qed ngħidlek, it-teknoloġija li hemm id-dar hija impressionabbli, bro. Once that you're everywhere imma jisek kollhom kien dor daqshekk mbagħad jisek. Kemm għandhom tara li ba toaster. Mbagħad daqshekk mbagħad. Ara, toaster. Steven. Ma ġifieri hija dar ġo warehouse jew No, they built it. Warehouse u hija mibnija hemm ġew id-dar. Huma mibnija. Dak l-outdoor area li hemm hemmhekk. X'tibda tisma'? Ġieli tisma' karozzi jew xi ħaġa, għax qed nipprova nikkalkola fejnijiet. Li nisimgħu affarijiet iżjed mhux umur ta' Cranes u affarijiet. Cranes u aktar nisa. Għax hu ġo warehouse, really out. Typical Maltese ta' tubja sakka dartien nisma' cranes, bro. So vera typical Maltese ta' nisma' cranes, xi kont tisma' xi aeroplan, xi Ma tismax nies. Le, nis xejn. U daw- Nisma' l-Big Brother biss tisma'. Ma tisma' xejn, ma. PBS. I'm sorpris li għamlu ġo warehouse mhux eżempju. Le, għax it's very difficult. Għandek villa. Tinsix, Love Island is An actual 8 people. Eight Da people. 16, Le, 15. imma double bomb, la fajna banda bombshells u kollhom. U tinsix il-DR, ma bad, they come in, they go out. Liktar jkunu max 10. Mela. U sodod will be shared kollha tal-Love Mela. Island. Dawri tikollok single beds ta' kollha. Aħna mhux shared aħna. Li actually kien hemm shared beds imma. Kien hemm. Għax pereżempju Donna u Chanel u Ira u xfond share a bed. Għax kien hemm double beds actually u l-head of house għandu bed tal-ostja. Dik tan-nofs hekk. Dik tan-nofs, dik il-bed man, dik. Kemm il-darba qas fuqha? Ma nista' qatt ma kon head of house. Le, ma konċ head of house. Wow, di roast ta' Kju kont head of house, kont għadni hemmhekk, bro. Jista' jkun jien ma nafx kiex parti minna. U l-ewwel challenge, nafx kienet l-ewwel challenge kienet li minn bażikament għamlu challenge, guys. Minn isib l-affarijiet. U kont beda hemm min kellu xi points. Li qal okej, jien ħankun head of house, U mbagħad taf biex tkun head of house kemm tagħmel issib il-karta karta envelope fl-air fryer. So minn sab il-points kollha. Kellna scavenger hunt bażikament. L-scavenger hunt ridna nsibu balla fajl ħallhom fuq os-sodda. Jien kont bil-minus by the way points. Ġim bdiet nitfa' kollox fuq os-sodda jena biex forsi bil points. Jien kont bil-minus points. U mbagħad fl-aħħar challenge qalu issa minn hemm xi ħaġa tawna quote għax dak tuk ishom mhux quote tuk ishom sentenza u int tipprova minn dil-ħin tipprova tgħid okej x'oġġettu u kemm x'għandu x'qasam mal-air fryer. Marret tiġra jisa. Int ovvja ma tafx m'għandek xef. Għallu toaster, m'għandux fucking toaster. Le, tafx il-problema ma kienet biex naqra. Jikot li naqqas nistaqra ħajna l-mistoqsi. Jikot li naqra jew rajt tiġri, jikot li naqra l-mistoqsija jena. Fil-fat mi kienet jaqra out loud. Vera beda jgħid. Ok, tillaħħaq maħħom. Le, mux kien air fryer nafxinu ta' sieħbi. Nafxinu modern version ta' grilljoso. Naf, I know. Imma, fun fact, grilljoso aħjar. Le, vera, grilljoso Grilljoso aħjar, bro. Jien kulħadd dan u I'm like,
Ija, Il-griljosa hija. Kulħadd jagħmilha żmien. Fil-fatt il-ġim kulħadd jgħidli air fryers huma nice, they're nice. Imma nice are certain things, imma griljosa can cook anything, bro, griljosa, anything. Le, vera. Ma nafx jekk hix parti mid-domandi, għax kont nistaqsih kelli domandi. Saqsi. Imma għax konna nitkellmu fuq id-dar u Saqsi, x'ismu. Imma jien ma nafx intkom, imma naħseb hija a bit too early li jaqalaw il-xaħat mill- For 3 months. Meta bdejt narom bat li daħlu l-votings diġa għat stenna, da mux għal 3 xhur ħajoqodu. Supposta laqas 2 weeks, ħalla anka il-kart nies kunu jafu ma' xulxin. Eżatt. U conflict, there's actual conflict mbagħad. Eżatt, jien infatti dejjem ħan ikkumpara ma' dak għax ovvjament nara jisu similarity saħħa. La violent nifima, għandek l-ewwel ġimgħa trid tibda Il-Punisher wara ġurnata. l-ewwel. Punisher wara ġurnata għal la violent. Laqas għamlu l-video biex imbagħad ġurnata għal Ma dik kif taħdem ma' ġurnata biss. Le, they choose couples, min jibqa' black couple, you're out, fuck off. U kienu għabdu ridu kienu vera Dik hot mal-ewwel, esperienza ġabu tajba li. bombshell mal-ewwel, so the odd one out had to leave. Dik tkun esperjenza tajba. Titħol mal-ewwel. Skin. Issa la violent, bo. Niprov. I mean, I'll get jacked and maybe one. Get jacked. Imma dik rajta naqra bla sens, għax ovvjament għandek. Le. Għax issa probabbilment il-gut feeling tiegħi ma nafx għax m'għadniex nifollow jaħ ngħidlek il-verità l-programm. Imma ma nafx kemm x'tiġa xi ħadd tiġa biex jinqala. Ija, reġa, għala t-ġa Mattias. Le, every Friday joħorġu minn ħajju. Imma l-ħar darba ma ħarġux minn ħajja ġija l-minna. Le, ħarġu So aħna ġifieri qegħdin on the 3rd week tal-programm. Ija, sa fit-3rd week. Immissa, So they're skipping a week. il-problema taf xini li it's all a social game. Once you're in the bottom 2, even if I survived, Fatti, ma I stillaw. still would have been in the bottom 2. Għax huma klika kif formaw ma l-ewwel ġimgħa. Għallu le, ma klika kif ma l-ewwel jiffurmaw, bro. Tkun taf li hemm klikka, inti il-persuna ħajażel ma minn imur l-aħjar l-iktar biex joqgħod hemm ġew. Mhux ma jmurx taħjar l-iktar, so huma numerically ħajneħħu il-min ma jmurux tajjeb miegħu. Le, ma ukoll kif qed tajtin li ħafna nies li qalu it's too soon, għax anke meta tiġi biex tivvota. Mela. Dew sejrin, ma nafuhom xew in-nies, għandna ma sirniex nafu der character u hekk. Kif jizdob ħriġ dew jgħidu l-isma ħasra, koddu ngħidla ħasra, għax imbagħad jisom l-aħħar episodju fakaw naqa' fuq imbagħad u ħareġ il-karattru tiegħi propja mbagħad. Għalek impotaw għalik. U naħseb infatti. Ma bil-kontra? Għax ovvjament meta qalawk għalulek biex toħroġ mal-ewwel. Mela dik mal-ewwel anke Mattias. Naħseb il-feedback li ħadu il-ladi il-feedback naħseb ħaduh mal-ewwel għax imbagħad ġabuk fuq il-programm li jmiss, right? Mela, ma dak biex dak Jew xorta titmu. Xorta titmu, dak all right. Ankun invitat. Mela ma kienx ma Le, imma. Le, imma. Persi tkun housemate tkun invitat biex taraħ. Le, imma jaqalawk mal-ewwel anke pereżempju fl-aħħar Sunday go. Mattias, jgħidu Mattias, oħroġ. Dak ta' fiha barranta imma għandhem ikun tax-xogħol. Dew jaġluhom imma oħroġ. Imma għasik kellek ċans ta' bil-ħag, siktuħal, xej, mal-ewwel barra oħroġ mal-ewwel. Lek anka jena mal-ewwel titoħroġ. It-sax sar. Għalhekk jgħidu lek pakkja mal-ewwel. Imma ċad tkun ġimgħa hemmhekk u f'daqqa jgħidlek isma'. Kien fakat. Naqra stressful. Le, għalhekk jgħidulhom. Panajda, you're staying there for 3 fucking months. Supposed to plan, The plan. Mandom xaġ. There was plan. Jekk għandek dil-mistoqsija ħansaqsija, jekk x'kienet iktar diffiċli f'tid-dar. Le, rrid insaqsik ħax u ġiex affarijiet. Għajdli pereżempju, why do you think you got kicked out? U x'kienet iktar affarijiet stressful li kont issib hemmhekk. Mela, għadhom waħda. why I got kicked out, one naħseb ma mmorġ ma' kulħadd l-istess level li kont ma' ġej, għax jiena ġej se vera close mal-ewwel. Taħseb li kien xed li just vota random shit? Like just fuck this. Milli rajt Iva, għax unbad bdejt nara. Like vera, għax kien hemm l-ewwel ġimgħa vera diffiċli. Ma jafux in-nies għalhekk xi just poof. L-ewwel ġimgħa aħna it's hard to vote between us because we don't know each other. So ovvjament jista' jkun nivvotaw xi ħadd li vera ikun ħabib veta veru hekk magħna, imma l-ewwel ġimgħa kont dejjem diffiċli tkun il-voti, imma l-kartu tiegħi ma ħareġ, imma wkoll fl-istess ħin jien ma daw in-nies my personality is a little bit different jien minnhom. Jien minix għala Malti dak it-tip, u ma naqażet Maltin minni, jien Malti, ma
xi kultant nibda ngħid għandi s-sens ta' humor tiegħi għandha differenti minnhom. Xorta kien hemm ħafna momenti fejn tħaqna u kien hemm ħafna ċajt kienu inkredibbli. Pereżempju donna għandha ħafna ċajt li illa kemm daħquna fajt onestament. Donna hija kaxxa baż u kaxxa ġen anke Marvik, lawċini daħqu lawċin ħafna onestament. Imma għalhekk naħseb għax ma morx ma' kulħadd jiena bażikament jisom irawna bħala weak link, so ovvjament ħajneħħu il ma jafux diktar, tagħmel sens in-realtà. Mela qabel ma tgħid Imma l-karattru wkoll ma ħareġ kompletament kollu. Żammejtna għalura għax ħabba fik inti qedli. Da qalli, għala toħx taqbes fuq in-nies, imma hemmhekk hekk rid nagħmel naqbes fuq in-nies hemmhekk biex ħalli żgur jarawni, imma la to be honest. I apologize for that. U batlu batlu message I'm sorry, xin semmija. Vera ħasni shit, man. Ma xfer, it's respect. Jina li it's respect li ma taqbas fuq in-nies. To be honest, imma taf kemm. Għassituk ċans. Hemmhekk xorta, hemmhekk kollu jaqbdu fuq xuxin. So anke kol ħana prova naqbes jien fuqhom, ma jtuk ċans. U mbagħad jisek defsa fuq. Għalhekk il-kontatt li kien. Qas naqbes fuq. Anzi, preferejt noqgħod kif kont, għamilt I don't think I would have changed anything, just forsi kont nitkellem iktar u kont noħorġ il-karattru iktar malaj. Le, jiena fis-sens dik ta' defsa rid ngħidlek. Li kienet li kont taf toħġ jkun qed jitkellmu daqbu. Mela. Xkun ħadejn inti? Le għax. X'insob kont tajt? Sorry, wrong program da. Le, infatti xisimu ma xkont ħanajt għax anki huma mingħajr mobile qegħdin hemm għax huma mbagħad joħsibulek is-socials tiegħek jew le dik dejjem kont kurjuż. Ejja mela pereżempju, to be honest, inti bdejt tippostja xorta fuq l-accounts tiegħek. Dik bażikament mbagħad li jiġri huma I let someone I know close to me take care of my social media accounts for me. Like my close friends. Ma kollhomx team. I think next time if you go anything like make a better strategy, naħseb kellek tipposti iktar, I think. Tipposti iktar, l-ewwel ġimma brok. Le, imma naħseb eżempju nar ta' Marvik u l-oħrajn, edin jisom 24 hours, jabdu clips minn everywhere edin jibqaw minn. Imma le, ma Mux għax I'm just thinking, there are some people. Ma persona social media tiegħi mhux ta' show 24/7. Le, naħseb the people who have a plan, ed jabdu n-nies. 24 hours jabdu clips bla doċċi, anka Claire, għalla nasma d-raġel daħħat jaraħ jien kollax, jien kollu titfa' xi klip le li mhux fuq it-TV kemm qed iġibu minn friends qed jagħmlu xogħol aħjar mill-programm. Hija vera. Jiena vera le ma qed jitfa' pereżempju Jocelyn, Madonna il-kont fa' videos. Marvi ukoll, kont titfa' videos onestament. Le għax aħna ħsibna. Le mhux no dik. Ma ħsibna jkun hemm clips minn naħa. Imma jien għamilt kont anzi vera balla stories, jien kelli 15 stories ver kollha lesti biex joħorġu ta' x'ħan għamel forsi xahar imma naħseb kien posew tnejn biss dak l-stories qatt ma qed nifilma l-stories bil-lest għal xejn. Aħek għamel tnejn videos, imma onestament videos ma għax jien f'moħħi qed l-aħħar kellhom il-clips u jibdew joħorġu. It didn't go as planned. Le, there are people. U jiena my social media manager was in charge of my account ma t-teġu toqgħod tara x-show toqgħod tagħmel. Immissa naf. Next year something dead. Ċaħat li actually jagħmel di man għandi bżonna imma senna for this type of show ma. For this għax la violence you can't even post minn għalija għandhom xi rules. Yeah, you can. Għax Wallen King dak nifollow. Kienet jippost waqt li kienet hemm. Mela għaddi 20 minutes jew xi ħaġa għaj xi ħaġa. Yes. Xaħġa. Okay. Mela, u issa l-iktar ħaġa diffiċli. Yes. Onestament, ma tkunx taf il-ħin, bro. Li ma tkunx taf il-ħin, moħħok jibda li tkun taf biss xin ikunu s-sitta jew l-5 jibda jidlam imma dik biss bro ma tkunx taf il-ħin taf fil-dew da għax il-ħinijiet kollha ħażina, il-porn ħażin, il-ġim ħażin, kollox ħażin bro biex jifakkjewk. So inti kull dejjem tkun blura il-ħin u darba bil-live show bdejna nestimate alright il-live show jibda xid-disan esquart. Allura għedna bis-sun clock hekk. Ħanejda xi ħadd iżid minn għalli għalfejn ma mintu s-sun clock. Għatlu brother. Ma nafux, aħna għalla għatlu għandu xorta naf namel kompas. Naf xinu toaster għal-ma tasċi. Għandu xorta għandu toaster naf xinu. Għax inta għadelli għandu brother toaster. Arloċi ġifiri ma Le, xej. Le, hemm ħin u kunem, imma kollu inkorrekt ikun. Allora moħħok. So you don't know the proper time. The fact that you can't know the time
Oh yeah, kien hemm xeba bass, l-irġiel vera jbossu minn hemm ġew. Seta. Nista' ħanejdek minn kien boss. Mela, kien ikun kollu jboss men. Dak il-protein kollu li kien kollu jitlu mena għalleċ. Marvik meta jbossu kol men illa, stinks up the whole place. L-irġiel vera jbossu hemm ġew, jekk bassu nisa ma nixxejn jiena. Li mhux vera mhux Ma l-irġiel, ngħidek gas chambers. Ma ħankompli issa il-ħin u kien hemm il-bass ovvjament, il-bass iva. Imma l-bass mhux annoying, il-bass ħaġa naturali ovvjament. Jien meta tkun fuq it-toilet. U wkoll fun fact l-ewwel ġurnata kelli diarrhea, no? Thank you, we really wanted to know that. Like actually like kelli domna għaddej. Hemmhekk hija Good to know. Donna ma stax tagħmel. U inti bil-kontra. Jien bil-kontra, jien nagħmel iż-żejjed naħseb. Tal-program tal-ħara ġej, guys. Fil-fatt xanel samat mux xanel. Jien kont nħol bil-mics u kont namel pooping with Dwayne. Todi. Ma ċabom ma! Hey guys, welcome to my podcast. Kont nid għastejjen. Ma għat ma ċabom. Obviously. Għat ma ċabom. Ma darba siħ. Dwayne needs Għamiltu pooping with Dwayne. Coming soon. Pooping with Dwayne. Fil-fat darba sieħ għalli bdejra live stream u għalli xaħad daħħal il-mike fit-toilet u bdejt nisma xaħad tepixxi. Għatlu dak jien kont. Dak jien kont. Għax jien pro. Jien kont jien fil-mike kont nidħol pro fit-toilet u kont jien kont nitkellem u għadlet namel l-affarijiet tiegħi. U għat ma ġabom jiddu l-affarijiet. Xej, pottew l il-pooping program ħassru l qabel ma il-mike kellek iżommu miegħek anke meta tkun. Suppost iwa xi. Għalhekk ta' punishment għax kien hemm kollhom jekk tinżommu, ħlif fix-shower u meta torqod biss. Imma il-Michael dejjem ikun strappjat miegħek inti, għalhekk qatt ma naħħejtu, għalhekk meta jmur fit-toilet kull dejjem ħajtu miegħi u għamel pooping with Dwayne. Pooping with Dwayne. Tisma' xi ħadd tek. Pooping with Dwayne. La, daħħal mobile. Aw, darba minnhom rajt il-ira tagħmel hekk u rajt fidlam konna fil-kamera. Tibti kellha mobile. Il-mic kien taħħa. Sibtu il-għanda mobile. Mobile, għax ġennin xi ħaġa. La, tien dak il-mobile. Le, ma nara xejn. Imma ġennin. U kollha l-aħħar. U ma jfittxu lek il-luggage. Mleħa. Ndukun fitxu l-luggage. Sibna cheat code. Imma le għaw. Ġo bagalja. Trust me. Ikun jaf kollox Big Brother. There's only a few spots. Literalment l-smoking area ma jkunux jafu biss, imma le trust me. Ikun jaf. Mobile, le, jabduk. Kollox ikun jaf Big Brother. The cheat code. Le. Imma pooping with għat ma ġabu. Zob. Tewlek il-program, they cancelled your show. Imma basikament, imma konnejt jew stejjer fuq ħajti. Dak ħaseb ħajħorġ bil clips. Pooping with Dwayne. Ġakin les tal-merch. Pooping with Dwayne. Għandu let's go. Binta slogan u kullħat let's go ma. Kedna namlu t-shirts ta' let's go. Imma Ashley jaf li kollem kont. Imma dejjem kont let's go. Mhux għax ħabba show għamilta. Anka sieħba għalli jekk tidħol u ma kienx ħadħol dik il-show. He was praying, I would say it. He was like jekk ma jgħidix dak il jekk ma jgħidix u għetta mal-lewa xina I love saying let's go. Just minni. U ħaġa li nimmissi ħafna kont hija il-familja u sħabi. Dik ħaġa li nimmissja ġenerali. Ma l-ħin u l-familja biss. Ħalli fekk kollox għadajta. Għax ikkeltuk kollox għetuk hemm ġew. Hemm ġew kollox provide. Din naħseb sawilek għax jien ma kontx narlek l-interviews jek, so skużani. L-emmulaw kont nara. Lim taħseb li vera persona dejqek hemm ġew jew lim kien vera Is there like personally vera you thought you weren't comfortable with u taħseb li ħaxxejja u ħaxxejja. Nix comfortable ħafna forsi ma' Ira u ma' Erika personalment. U fil-fatt huma tnejn votaw li u jien tnejn votajtilhom jihom ukoll. U Karl ukoll ħansemmiħha għal Karl għax Karl ukoll ma nafx ħassitna fully komdu miegħu ukoll Karl. Karl minn għalija vota għalek għax ma naqbilx miegħu jew xi ħaġa. Għalli messu vera ma konġ bro, vera ma konġ, imma it's okay. Isma' first. Tam fattewlek x'in toħroġ Karl. Le. Le, dawk it-tlieta naħseb ma tantx qabilt magħhom ħafna to be honest. Kien hemm xi ħadd li naħseb ukoll fil-opinjoni tiegħek ġifieri kif tħalt mal. Kien liba men, li jew fake. Mhux liba, ejja ngħidu red flag. Erika li tak mal-ewwel red flag u tajt dak il-bniedem ma nistax nafdaw.
Erika tamil naqaffajt dil-ġimma u l-ġimma li huma naqa Doġi. doġi f'daqqa waħda, għax jisa l-ewwel ma nafx kif qalet, insejt eżatti, imma f'daqqa waħda flippjat. Kienet vera nice u mhux xi ħadd tagħmilha qalet xi ħaġa u mbagħad waħda flip għamlet 180 complete. Evil mode, man ġid. Għalhekk qed ngħid il-persuna mhix forsi kif qed naħsbu, isma' eventwalment karatter ħajħor. You can't be fake all the time. You can't be fake it all the time. Alla ħares you can't be fake all the time. U ma sax ma toqgħodx ħdejn in-nies, il-logħba biex toqgħod ħdejn in-nies. Għalhekk qed ngħid Erika tatni naqa' vibes li forsi miex full katu ta' ħaħra ċadu. U ira u koll Ira, mux ira minni. Ira l-barranija u koll like ħafna minn sħaba bdew jgħidu ma tafix il-persona, ma tafix. Isma, jekk kiket l-persona kienet toħroġ mix-show, iket l-opinjoni tagħha. U probabli kienet tgħid li l-istess ħaġa mi, għax jiena ma tgħid, inti n-nies tgħid meta tkun fuq. Kif tafhom your experience magħhom. Eżatti, jien minn dawn l-interviews irid ngħidhom xi ħaġa bil-fors, intihom xi ħaġa bil-fors, jekk ma tihom xejn. Eżatt. Ma ħajpostjaw xejn. Tabbaża l-opinjoni tiegħek. Qed nibbaża, ġifieri jien isma' minn ġimgħa waħda, ġifieri ovvjament jien ħanejt x'ħassejt jien. Is-second direct tafa 10 snin il-persuna. Differenti, bro. Ovvjament jien ġimgħa waħda sirt nagħmel il-persuna, so jien ħassejt li ma kien hemmx connection. Jien li nafek, u nista' ngħid li he's an asshole, għalhekk mhux vera. Liba. Jew kif qal fil-oħra. Sperma. Lejtik 50 euro għattiċ. Vera, għal-madduffi, għammil. Nista' ngħidhom dawn l-affarijiet għax li nafu. Ma inti forsi ma tkunx tafu tajt il-lalla kemm hu ġeneruż, kemm hu galanton, kemm hekk jonfoq bla-doċ Dwayne. What the fuck is wrong with you people? Kemm il-darba ngħidlek. Għajdulhom dak, għajdulhom dak, għax kieku co-host literalment, naħseb intu Marcus Mr. Locked In, bro. Kumidajri, naħseb nofs il-programm laqas bis-sar, bro. Nofs il-clips jiedem ġoħi, bro. I'm locked in. Issa Marcus maħħar għandu xaħġa Marcus, ma qabel dik bro, ma kellu xej bro. Ma, so ejdilom dik eja. Le, mnalla jkun Dwayne. Fil-bidu konta, fil-bidu fatti meta l-ewwel darba li għamennija the whole scope li, issa dawat nalqu sena, the whole scope of the podcast. Xi Marzi jew Mej, insejt, it's one with the... Istalamlu anniversary. U meta konna bdejnija di l-ewwel ħaġa li għatlu Dwayne għatlu ħatkun on rotation. ħatkun miegħi like one episode, u mbagħad xi 4 or 5 episodes other people, u mbagħad terġa' ġiġi, spiċċajna dejjem jien u Dwayne, like we came the face of We bang. Ejja, bro. Sirna hekk, you know. Mhux hekk, le, biex nagħmlu ċara. We will never be like this. Għabela, Katina. We got you, bro. There's Marcus is always locked in. That guy is locked. He's metaphorically saying he's locked in here. Għalek kif t-għek tamlabek. Le, kiko Marcus palissa tija t-għaddej. Le, he's always locked in, imma mux away. Locked in everywhere else. Lefaw. Aw, mela. Imma, għax kif il-mistoqsi xil-pli. Ejwa, l-għu di toqgħod kontrija. Le. U ritnajt spreċi zomada. U anka meta konti tajli meta biex tidħol tawkom instructions stajt il-bes u għaffarti. Mela, logos, l-ewel għanna logos imma pal Tommy Hilfiger, logo xej, imma per esempio anime stuff nistan il-bes, like stuff li huma branded, ġifiri like mux anime doesn't count, that's just jisu IP da, imma Tommy Hilfiger, Polo, Big Nike, Big Nike jek le, dak taħħod il-bes bil-fors. Mela, kellu naqstess biex bada jgħidba jafxħaj il-bes u nejk. Infaqt kważi Azzob, dejjem najdu azzob. Balla flus. Mela mux tal-li t-program ma jtukx flus, imma toħroġ il-flus in. Le. Jek mandekx, per esempio xikal għandu xwejja xikallana. Pratikament jena ma kont għamil weight loss naqa. So kellu jbiddel il-da. So kelli kull ħagġa bdejt nilbes kienu kważi kollox oversize kellina, so għamil xirja kbira, bro. U literalment tħalt u ġimma u bajra. Imma isma, li ħwex ħana soħħom ħwex u fred. Torta, u mux mumiex.
Id-dalli Rrit ngħidlek, għal xiex ma ħadx fucking Malta Pop merch fux kemm għandek. Ma nistax. We are not a ditta, we are IP. We are IP. Tejt nistenna nara xi flok ta' Malta Pop u ma nara żob, man. To be honest, il-flok That could have been a really could have easy, been- you know. They did. Here it comes, baby. Promo. Here it comes. Next day. Here it comes. That's your shit. Full episode. Here it comes. Fejn Dwayne il-qala. Konna naħseb biex tħu flok tijaj ta' fun fact bis. Għazlis nidda. Wow. Li għedna fun fact, għax doħrajn kolla jem Malta Pop. Għed forse Malta Pop pala brand. Stajt dirdu għak xini ma maħibtux. Ma, tu-bris, il-merch jina għandi style ta' naqa cool. U l-merch. Ma, nix il-merch men idum bekkuħ tojkon, you motherfucker! Le, imma l-merch. Imma il-merch ma jaqbix ma l-minimalistic style. Shut up, Dwayne. Look at this. You're talking too much. Look at this. You're talking too much. Shut up, Dwayne. Like, right now I'm trippy, guys, you know? Right now I'm trippy. Guys, il-merch ta' Malta Pop xorta cool, guys. Specialment, waqaft il-loba biex That's good. Għax għamlu dak il-flok talek. That logo is good. Għax għamlu dak il-flok. Ma le, ħammettija. Le, dak ġili, il-bistu il-bistu għal-program. Il-ġlida li jmiss ta' Fight Island. Il-merġ sabiħ, ħafna, joġobni. About time, you say something. Imma jena l-problema hi li provajt, ovvjament. Le, okay, I will say that. Dik li kelli, t-tidena għafaqa għoddim n-nies. U ovvjament il-merġ mux dak il-tip li nistan għamlu faqa. Uwa faqa in a geek way, which I love. You know, I love our merch fil-versa. The fact that I'm on it, and I want to revamp it now, nidan oħxon fuq. Sajt il-ġan. I want to make my face, like, issa, vuċi. Eċiġi vanatuza raħissa. Le, Għetti bikom naqasna. Le, ma xider oħx mewing. I just mewed on camera. Mela, ħana qlebna għal questions li ħatman til-publiku, għax aħna saqsejna n-nis li xaqsu la questions. Minna ħatana, that's it. You know, I don't care anymore about your experience. Wow. I don't actually care. You begged us to do episodes of... Tosh tik that, bro. Tosh tik that. Guys, issa tidu tamlu program fuq, guys. One of the core members of the show. Literalment il-qalb, bro. Kikum ma konċaw ek da sidġu għetnejde. Nofs il-clips. Wuċi jem, bro. Teoretikament għet t-konfermax li għet jajtu. U għet mill-core members ta' team. Ġifiri, l-ideja kienet tijak, so teknikament, you requested it. Jim, teknikament il-boss tijak. I can fire you on the spot. I can fire you, bro. The show. Bro. You're a core member of the show, bro. Technicamente, there's me, there's Dwayne, there's Marco. Bro. There's me, there's Marco. Marcos, jett mara. Bro. Marcos jietaw, bro! Marcos kdejna jett! Badna xajna ħajja, bro! Like, remember, I can fire you, bro. I'm not gonna fire you, bro! More Fight Island. Let's go, bro, let's go! Okay, Mela, I begged a little bit. Mela, Patreon u viewer questions, okay? Let's go. Mela, do you still know any German? Ma nafx, kena xat mar l-ITS miegħek jitalem il-Ġermaniż. Naf minn staqsi dik il-mistoqsija. Il-ġigante. No, I don't know. You don't know any German? Kont good fil-fih I was il-Ġermaniż. okay at it, imma le, bro, il-Ġermaniż tiegħha. Nafis Italjan naħseb mill-Ġermaniż. Imma le, senna, Italjan ġifieri nista' nifhem naqalem mola. Germaniż nothing. Germaniż nothing, no. Maybe a few words, a few phrases nista' like salset u hekk like. Salset, what is salset? Wiener Heiner. Wiener Heiner. Where's my Wiener Heiner? Wiener Heiner. That sounds good, the Wiener Heiner.
Għajma ma tkellim. Le ma nifhem Ġermani jisimma. What did you think about the contestants? Ġattinna xaġa. U rules li kellhom. Ħalli kien ħafna fuq rules. You know, jail inkollu noqogħdu we break the rules by the way. Onestament ħafna mill-punishments. Dajtilhom il-flus. Like, għax bejt ngħid, you know, Jekk was ukoll dejjem konna nagħmlu l-lejl mqajja maħna. Suppost kellek torqod xi jgħidilkom. Post, jien kont ngħidu l-Jekk, ngħidu isma' Jekk, we have to sleep ta' one night. U Jekk ukoll dejjem jgħidli, no, man, we good. I'm like, all right, bro, I'm gonna stay. Because, you know, I can't sleep when someone tells me to sleep, you know. So you just ratted Jay out. Oh yeah, of course. Yeah, of course. Ma jaraw, so they were seven. So they knew it was me, Jay, Donna, Chanel, Babdo jinqabdu kol. Għarfta xija wkoll, okay, bdew kunu fil-kamra, bdew neħħu l-mike. Jew nkelli qogħdu fis-sodda u qogħdu jitkellmu. Ma jneħħu l-mike, u dik li beda jikkazza għax inti ħabba l-viewers u ma t-jaraw, u ma mux jaraw jismaw xej. Mela, mux għalek. Għax u ma supposta jismaw non-suppost. Imma il-kamra xorta picks up the sound, mux il-kamera, hemm xi mic probably il-kamera tagħna. So we're still speaking, imma the mic isn't picking up our sound. So bażikament nitsi tkazzaw viewers, so għalek, so yeah, basically we broke the rules. Għajma. U hemm xi ħaġa oħra juicy li ma nafx affar xu tsejt, imma Aħja ma tajdix. Le, tafx x'inhi juicy, bażikament. Divna xi silja l-istabit. Ma xejna l-ġelat aħna. Xrajt il-ġelat? Xejna l-ġelat. Okay, ġelat. Suppost kulħadd wieħed, you know, Jay, bejnietna, ħadna 2.5. Samtu ġelat intu. So not only did we take more than this. That's taking bromance to a bit far, ta' taqsmu ġelat bejt nejta. Ma kanna ftit, bro. Kanna ftit. Ma ħadd ma jaf by the way. Il-ġelati daqsek. Għanza, Mattes għabdu ħieħu xie sabaħu bżit, għallu l-ħati ħobs għalleċ. Għax Mattes u ma badaħ xie joħroċ, għax apparent sirt naf li Mattes, fl-ewel ġemma bada jqotna għalura apparent. Bada jikol Lili, saqsejtu actually, għatlu jgħawax kon ħatin għala, jgħawa jgħabitu kol ħafna għallu bro. Għallu normali bdejtni kolom bada, għax l-ewel ġemma zamna għalura apparently. But just fuck that shit. Sorry for the ice cream, guys. Jina u Jake il-njom. Bad marru fil-ħodu, where's my fucking ice cream, bitch? But tista timmaġina Kyle għabel xenata Kyle, bat jina mekħdeħ. I'm like... Min il-zob kielu dal-ġelat? Da kien hemm Dwayne deħ vera tannejk minn. Għal-ġelat. Le, bro. Real life among us. Le, bro. Mux jimbis, kien hemm Jay ukoll, jina u Jay konna. Imma għaw, dil-bicċa man forsi tinqalam il-klip forsi. U le ħalli għadda għarri bil-ġib. Aħna kellnijom daqsek il-ġelati u kienu tajbin biex kunu tafu. Kienu sponsored, obviously, as everything is sponsored. Le, mux sponsored, parti minn shopping nizdak. Ma xrajtu l-flus. Le, għax apparently daw il-ġat kienu suppost. Għal-min xtaqom. U kħat xtaqom, bro, kellix disajt. So, you know, Jake, just remember they were freely. Per esempio, this, get back to the viewers, just one question ta' malaj. Li tara jiston friġis pakjati, kif spiċċawkom li kelli jew kellkom? Ma spiċċawniex li għax kien hemm balla fucking affarijiet fil-friġis. Dips għandek naħseb għal xi 20 million ta' years. Jagħmlu Malta biss apparently. Dawk il-friġis apparently huma ta' that's food that were promised that we're always going to be given. Dak kull dejjem ma jkellniex. Xi żob sprajtu ta' Deserta ma jkellniex deserta. Deserta ma jtuniex, bro. Deserta għax pereżempju dips kellhom għal naħseb 20 years. Kellna ħafna. Kien hemm ħafna. Le, eżatti. Xieħal bigilla. Jinnejx fuq bigilla, jinnejx fuq kiku għabi just eat dips and crackers. Balla benna, bro. Dejtniħu, bro. Benna il-protein. Pro-milk, mela, bro. Kenna kull wieħed pro-milk ta' frawli pro-milk ta' ċokolata pro-milk normali, ta' frawli biss. Benna, please. Benna, please. How did an electric toothbrush beat you? Honestament, bro, man. I'm still surprised till this day, bro. The electric toothbrush beat me. U li kien l-ewwel klip li użaw, bro. Jien ħriġ l-ewwel klip li nara. U titkun ta' ħaġa oħra x'inħriġt barra minn dik id-dar, x'taħseb neqlajt l-ewwel messaġġ tiegħi. Toothbrush. Dak it-toothbrush. Le, bro. Taf taħsel snin. Le, mantelleza, bro. La eċċitazzjoni, mantelleza, brother. Bdejt is-suq mela automatic
il-nannu bro parka l-karozza fuq W line u ballali xitazzjoni il-nannu li bazzikament. Lalla joħroġ. Bella. Mux tal-li ma rebax tal-li reda multa. Le ma kienx multa, imma bl-eċitazzjoni bro, ma. U toothbrush damen aktar minnu. Le, tu biex id-dajja. Never mind, mela. Dajja, da bro, ġettejt. Dik bro, ħagġa ta' fajra saħħa bro, dik il-toothbrush, dik ovvijament ħalqi. Mela, ejja, saqsu Le, le, ma ħallasiet għal-manna. ħallasiet l-imbat, ma ħallastix, imma nkazzajt, bro, għadni kem ġit mid-dak, kienu xnofs is-sjata vodu, u għet nara l-leza, bro. Mela, għandi ġiġ question dita malaj, xinkella Mela, kemm il-darba ġeluk tidaj in-nisa temġew? Do they have like some... Ara, ma tantx, għax kazzaw? l-ewwel ġimgħa jisu ma tantx taqsek drama kien hemm bejn nisa. Iżjed bej Claire u Marvi kien hemm naqa' drama. Dik rajni hija kien hemm naqa' xabadaw, u dik kont fin-nofs jiena x'provajt immur bej Claire, kull dejjem kont hemmhekk jien, imma kull dejjem kont naqbes għal Claire għax jien kont a fat kid, so ovvjament jiena naf xi fissu daw il-kummenti. Like minn ikun naqa' sensittiv, u ovvjament you have all the right to be sensitive about these comments, għax huma fil-aħħar mill-aħħar huma mean comments li you can have all the tough skin in the world, ma fil-verità daw kummenti ħajweġġa anke għajn xi kont ċaħat jareni, mhux ħadak ma mbagħad toqgħod taħseb fuqha tgħidilha tlib dak il-wejt kollu biex xorta xaħat ħajlek il-kelma. Like bażikament kull dejjem provajt ngħid il-Marvik ngħidu isma' daw il-klim mhux suppost tgħid, għax daw il-klim forsi kuna goffja għal ċertu nies. Ma Marvik dak it-tip li m'għandux labra fuq irsinu men, jaqbad jgħidha kif iħossa. Li nammiraħ bħala persuna, ifakkarna ħafna fin-nanna dak il-ħadd fil-ħalih meta jgħidlu hekk għax dak ovvjament irid jideta qisu naqgħaż. U meta jgħidlu hekk vera ħalih ħadha bħala kumpliment. Imma le, ma ġennewniex in-nisa. Ma ġennew. Mela, issa l-ewwel ġimgħa ma di issa. Issa ma nasib bħalissa kif weġi jikkazzawna. Tikkazzawna qapa Mela, ġiex mistoqsi differenti. How did you end up in the Shumimo commercial? Dak bażikament il-Shumimo I applied for it and I just wasn't in it, daqshekk. Ma nafx kif qed jaraw kbira, you're just basically in the background. Kemm inżobb tidher. Jittrament imorru fuq nidher fil-background men u ħafna nies qed jiżżumjaw u like screenshot. Jibatuhom li tidajn qatlu u dak ix-Shumimo advert happened like months ago ta' jekk għadhom big għadek. Hemmhekk kont oħxon hemmhekk fil-verità issa nqasna, imma xorta apparently nies qed jarfuni ħafna. Għaxin naqaf, moħkien jtnaqan. Imma vera, u nqast, un babda għadib u jabatu li dajn, semna kija dak jena, guys. You shared the screen with Shumimo. Mela, l-axħar question u ħanal u effartek, how big is your schlong? What the fuck are you asking people, man? Subscribe to my OnlyFans ta' Patreon ta' Malta Pop u ngħidulek. That's it. Patreon Malta Pop u mbagħad nitkellmu. Patrons only. Patrons only, jafu. Inti ma tafx għax mhijiex fiċ-chat tagħna. That's it. M'intix bil-WhatsApp biex inkun jgħidilna sajt iżwek. Kun fiċ-chat u tkun U jibgħatilna images u kollox. Sir ta' fuq mill-mention, sir ta' fuq kollox. Onestament. Mela, Abba ma naddu għal-sponsors, għajċa ħaġa. Okay, that's good. Daily wear. Mela, obviously, Kayli iktar taf meta nitkellmu fuq video games u offertek u ma speciality tagħha u offertek biex nagħmlu ċara. Xi tħobb basically għidna video games, anime u koll tħobb ġil. Okay, so għanna affarijiet fejn nitkellmu. Ġibni għal program basically. Xi ħaġa li ma tafx xejn. Post Marcus kallu jkun hawn, ovvjament he's locked in somewhere else right now. When you say locked in, he's locked in heavy. He's locked in palissa. Mux dak bif, Nate, good job. Nate did a good job, vera. Good job. Respect. For your first Forse nketxu Marcus, you know. Mux sketchie. Le, Marcus is a part of the team. A part of the team. Guys, he's here, guys. Iġibu naqra aktar dawsess, iġibu naqra. That was a really cool part, but il-hierarchy ta' Malta. Anyway, guys, thank you, and grazie għal sponsors mela li huma Planet Console ta' Geek Shop ġewwa il-Birkir Kara, il-Solo Caffe li tsibuħ tal-kafejiet, anka jġi panettoni, jġi ħafna ikel snacks taljani u affartek li tista' tsibuħ naxxar, il-Patrick Prince għal-printing merch u offertek li ħajkonna
tista' tagħmlu custom prints jagħmlilkom he prints on anything. Vera tajjeb ħafna Patrick Prince. Ukoll id-dKaseFactory any phone case custom li tkunu tridu anka tal-anime u firrek laħad darba ma wieħed tal-futbol li kien vera sabiħ. You know, iżhom ħafna mat-temi and as you hemm ta' multiple and tabtu tieħdu l-image u jagħmlilkom. Ukoll il-miniature corner studio, il-persuna li vota Dwayne biex jinqala. That's crazy, bro. I love you, Max. So basically jagħmel ħafna 3D stuff pal din il-mug, actually tajjeb għax iżommlok il-monster, jekk għandek monster jżommulek kisa up to 2-3 hours, which is very, very good. Tista' tużaħ bħala magda wkoll fil-verità. Bħala mag. Tista' tużaħ bħala mag u tista' żommu vera tajb biex iżomm il-monster vera kiesaħ. Like it does, we've tested it last time li ġibni and vera jżommu. Le, vera tajb ħafna jett. U ningrazzjaw il-patrons tagħna għadna kif kellna 2 new entry patrons illum kien daħal kien ġdid li vera li ningrazzjaw ħafna li ntuħ shout out il-Chris Borch. Ningrazzjaw ħafna tas-support. Vera napprezzaw mhux għax il-patrons l-oħra kombinazzjoni kif daħal u kien daħal bil-kbir u vera ningrazzjaw ħafna. So thank you so much. He made an entrance. Yes, namlu. You made an entrance. Vera. You made a bang. You made a bang. So thank you ħafna Chris u anka all other patrons li sibu l-ismijiet tagħhom fil-credits. Ningrazzjawkom kollha u tinsewx ankom il-private WhatsApp magħna u afferdek. Ningrazzjaw il-Dwayne li ġi pala guest illum. Kif ħassek pala guest illum? Għax jien sotu kolli f'toknejt illum nkun guest jingħallum ovvjament. Anka speċi you know you're the center of attraction man. That's it. Attention, mux attraction, għalla ħarġ attraction, jamma, fuck that shit. My hope ikun the center of attraction. He does. Attention. Tas sabalċiex mar Big Brother. Isma, l-għaddet fadik il-show. Kulħat rida. Tejtlix, brother. Isma, emmin hoppi, aktar minn. That's it. Anyway, guys, thank you. Narawkom next time. Ciao, ciao. Ciao, guys.